Yeah. Yo, MPM men, dat mba wo men. Anom le yon kon salye deja men, kache mpose pozitif men. So, mkonen men, y'a peti kou boulan mo, bode mbache mo men. So, koman sak pase men? Si mnou pa. Vekele men, neg yo ta vle male. Di yo mla men, mla. Yo kon salye deja, that's me MPM. Non. Se pa den dat mwen kon me chen a fe complot pou yo devye mwen. Maten midi yo sam brye pou nse pou l'proteje m. Complot a gauche a droite pou yo we si yo ka deje m. Malgré tout sa yo di, tout sa yo fe mwen si regret. Si yo mla, ambaje tout si ekri tout mal palan. Si yo mla, m'ablite yon ba feke sou charlatan yo. Mwen kon me chen ya fe complot pou yo devye m. Gen sa, kalkay bokon pou yo we si yo ka dejwe m. Propose yo se zanmim pou yo vote male. Sak di, yo se famim se yo kap souete pou m tombe. Di chichu a droite a gauche, an e pa deranje. Paske m konim gongot nou sel la se li men kap gide. Yo fe tout kalite complot pou yo we si mwen te kadet. Malgre sa yo evante, mwen stire te piret. La, nek yo vap ka soukem. Mwen metal di yo sa, set espri kap gide. Mwen gen respect pou ti moun kougou, moun mesaj jezi mwen be. Se selman maman avek papam ke mwen gen kreatif sou la tè. Mwen pa gen pias tan apè di okipe fe kes ka pranse. M konen gen cheme devon mnen pou m travay ki tout rase. Mwen metal di yo le yo pap kwen mnen se panse m ta panse. M pa gen bak pou m fè nego se vanse m avanse. Se pa den dat mwen kon me chen a fe complot pou yo devye mwen. Maten midi yo sam brye pou nse pou l'proteje m. Complot a gauche a droite pou yo we si yo ka deje m. Malgré tout sa yo di, tout sa yo fe mwen si regret. Si yo mla, ambaje tout si ekri tout mal palan. Si yo mla, m'ablite yon ba feke sou charlatan yo. Complot a gauche a droite pep ka fe mve paske m go destinasyon. Sa jom konen yap ton viej pou mwe, si yo mla avek pasyon. Malgré tout fye kritik m le ache kadav mwen de tout fason. Si yo se petit lom la de mwen pou yo fe atensyon. M sou baso nou jet tout dret pou yo mba pral krisife nan mwen. Chak jom medje nou tem priye, m pren bronze pou defos mwen. Se sak fe mba beyenye paske m konen mge Christ nan mwen. Som 91 46 yo m lik pou proteje nan mwen. Mge Christ nan mwen tout bon, lè mwen problem yo m souri. Racine mwen fron nan ton pap kaye, m'apten joum avan mouri. Malgré difigil de obstak, m si la m pap kouri. Di yo m la m konen chak jou gen kap tret mwen ak bel souri. Chak jou a souete mal pou mwen, men pou yo pye m toujou rêve. Bote pap chan ba yo pou vra, an ba yo pou mwen ap drive. Chak jou ap souete pou m tombe, ankor pou m ba jam leve. Tout sa ou souete deje klen, le ou dormi se pa lou rêve. Di yo m la, ambaje tout si ekri tout mal palan. Di yo m la, m'ablite yon ba feke sou charlatan yo. Gato male, yo kon salye deja. Nek mache le preze, mek yo ouyan. Tout sa nan kay la, NYC, respekte men, you know what it is, Martino.